Na okruglim stolje, kotri otrimani v nezavisnim društvu novinarov v Vojvodini, predstavena platforma pod nazvu transparentno.rs, gdje građani možu anonimno prijaviti s problemi s kotrima še stretali kad konkurovali za robotu u javnim sektore. Do sada je na nju prijavljeno oko 80 slučaja. Poteraz prijaveni kolo 80 slučaji, že še građanje ponosovali na rozlični problemi s kotrima še stretali. Najčastejše, že konkursi netransparentni. Točnejše, že su napredok porihtani za drugih, uglavnim za pripadnikoh političnih strankoh, abo za prijateljoh i rodzinu. Građanje ali i fahovo osobi maju u pečatoh, že država poteraz nje mala na miru premeniti stotu praksu, kad slovo o dostavanju roboti u javnim sektore. Kao neko ko svakodnevno čita propis. Jak da komu kto každý deň čita predpisanja, vidim iše keď spatrim všetky predpisanja kotri reguluju tu oblast, že nie isnuje dzeka i že popravdze u sušnosti ani nie isnovala, keď spatrime period u ostatnjih 10 rokoh. Projekt Transparentno po robotu realizuje še u 10 rodu Srbiji, a platforma transparentno.rs dostupna šitskim građanom državi na internetu. Projekt finansuje Evropska unija u ramikov programi Potrimovka civilnomu društvu.